Hladni dani i vruća politička scena kako u Srbiji, tako i u pokrajini. Razlozi su zašto je danas u Politbirovu gost direktor Srbijagasa i potpredsjednik socijalista Dušan Bajatović. Gospodine Bajatoviću, da li nakon poslednjeg zasedanja pokrajinskog parlamenta i dalje stojite kod stava da je pokrajinska vlada pala? Pa jeste pala. Znate kako, vi možete da nakupite matematički poslanika koliko god hoćete, ali pala je vaša politika. I ja ću navesti dva razloga. Prvo, mislim da ni rezultati na kojima počeva ta matematička većina u Skupštini nisu impresivni. 21,5% je bilo na prošlim izborima. Znači, s jedne strane, s druge strane imali ste promjenu izbornog sistema sa kojim Demokratska stranka nije bila u saglasnosti, već su tu neki nesporazumi u pitanju. I treća stvar, koju ja ne razumem, a kad je u pitanju stranka koja se zove Demokratska stranka, to je potpuno odbijanje dijaloga sa opozicijom. Ako izađe predsjednik Skupštine, ne znam kako je on tu saglasio, i kaže, razgovaramo, to je program, o implementaciji statuta, nakon njegove izmene koja je potvrđena u Skupštini Srbije i u Skupštini Vojvodine. Pričamo o finansiranju Vojvodine, na tome su narasle i Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata. Razgovaramo o imovini Vojvodine, na tome su također narasle i Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine i neke druge stranke, je li tako? Pričamo o razvojnim projektima u Vojvodini, na tome su također narasli. Evo, most, Žeželjev, tunel, Banatska magistrala i tako dalje. I vi onda to odbijete, ne želite nikakav politički dijalog, čak i na onim temama koji su vaše teme, ili vi bare smatrate da jedino vi u ime Vojvođana, što naravno nije tačno, možete o tome govorite, i onda izmislite deklaraciju. Znate šta to znači? To znači da vi imate namjeru da se bavite politikanstvom. A zašto je danas problem, recimo, pričati uopšte o toj deklaraciji, o ustavnom položaju Vojvodine, kada i evrointegracije neminovno nalažu? Zato što je to veštački nametnuto pitanje i ne možete vi sebi da date za pravo da sklepate neki dokument, jer je on potpuno neozbiljan po svojoj sadržini i politički i pravno nedosledan. Ne samo, znači, u skladu sa Ustavom, no i onim pričama koje smo mi uopšte ovdje u Vojvodini vodili. Dakle, ali taj dokument je bez nekog vrednostnog stava. Bez vrednostnog stava, dakle, to je samo namjera da se otpočne. Pustite, to sad namjera da se otpočne. Doći će vreme kad ćemo morati da menjamo Ustav. To nije nikakva dilema. To zahtevaju i Amerikanci, to zahteva, nažalost, mi imamo te pritiske, to zahteva i naš put u Brisel koji je naša politička magistrala, to zahteva i poglavlje o ljudskim pravima, i sad vi hoćete početi sad dijalog u ustavnom položaju Vojvodine. A pri tome imate priliku da zakonom uredimo celu tu materiju. Sa druge strane, u prošlom sastavu, pa i mi smo glasali za to, kad je bila vlada Demokratske stranke, je li donesen zakon o imovini? Nije. Je li donesen zakon o preventivnim nadležnjima kako je Bog zapovedio? Nije. Je li napravljen kvalitetan statut? Mi smo upozoravali da odredbe neće biti u skladu sa Ustavom, ali je Demokratska stranka Srbije podnela to, jer nije bila član vladajuće koalicije. Jesmo imali tih famoznih 7%? Jesmo trčali po Vojvodini da nešto uradimo? I šta se desilo? Nakon vladavine tog koncepta koji je bio nametnut odnosom snaga i u Skupštini Vojvodine i u Skupštini Republike Srbije, gde smo sve to imali, mi imamo veću nezaposlenost od prosječne u Srbiji, manje plate od prosjeka u Srbiji. To je vaša politika. Da, ali koje rešenje onda nudi, na primjer, Socijalistička partija Srbije? Gde vidi rešenje? Rešenje je ponudio gospodin Pastor. Ali gospodin Pastor na tom sastanku je isto insistirao, najavio je kao razgovor o ustavnom položaju, između ostalog. Između ostalog, to je prva tačka dnevnog reda koju smo mi prihvatili. Ja sam to želeo da ostavim kao poentu onoga što želim da vam kažem na kraju. Dakle, valjda je prirodno, s obzirom da sve to treba da prođe u Republičku skupštinu. I mi prihvatamo da mi počnemo nekakve razgovore o Ustavu, ali to ne znači da vi treba nametnete neki dokument, nego prvo treba sedemo da razgovaramo političko o tome, da imamo kad je zrelo vreme, ne bežemo mi da otvorimo pa i Savez vojvođanskih Mađara. Nije Pastoru kao predsjedniku Skupštine najprijatnije da na taj način funkcioniše prema svom biračkom telu, ali nije bio dnevno političan. S druge strane, mi smo zaboravili šta se desilo. Više glavni organ vlasti u Vojvodini nije izvršno veće, nego Skupština. Skupština je ta koja vodi politiku, donosi odluku, a izvršno veće izvršava. A gospoda bi da zadrže status vlasti, odnosno vlade. Čekaj, ali vi to ne želite da poštujete odluke Ustavnog suda? Ali to ne želite da poštujete pravni poredak ove zemlje? Pa vi ste i po rezultatima i po faktičkom pravnom stanju i po onome što politički radite pali.
Da li ste vi optimista po pitanju toga sastanka, s obzirom da je pastor najavio da će ti dijalozi da se nastave? Hoće li se i stranke koje nisu prisustvovale prvom sastanku priključiti daljem dijalogu? Znači što ja ne mogu da govorim u njihovo ime, ali nisam optimista. Pošto vi čim imate s jednim politikanskim dokumentom, vi ćete praviti nekakvu svađu Beograda i Novog Sada, izmišljat ćete lažne budalastine i držat ćete vlast dok god to možete. A znate ko će platiti najveću cenu? Građani Vojvodine. Na osnovu čega to tvrdite? Pa zato što će biti raznoraznih blokada, političkih tuča. Jesu to insinuacije na ovih 7%? Jesu to nikakve insinuacije. Na 7% koji pripada pokrajini iz republičkog budžeta? Možemo mi da i dobijemo tih 7%, ne znam koliko je to sad realno sa ovim budžetom i sa ovim merama, da to sad bude u ovom rebalansu ispoštovano do kraja. To je također bila jedna od tačaka razgovora koji smo bili predvidjeli. Dajte da pričamo, pa hajte da i mi koji živimo ovde na teritoriji Vojvodine, na severu Srbije, hajte da svi zajedno nastupimo. Druga stvar, Skupština Vojvodine nije ukinuto pravo da ima inicijativu. A da li jednu takvu inicijativu možemo da očekujemo ispred vaše koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije uskoro u pokrajinskom parlamentu? S obzirom da ide rebalans budžeta sad. Naravno, mi ćemo se truditi kao svi što se trude. Znači, nema nekakve dileme da obezbedimo što više, jer imamo jako malo, nažalost. Znači, to nema nikakvog problema. Mi ovde sada pričamo o politici. Znači, ne možete vi odbijati dijalog sa opozicijom koja to korektno nudi i ne možete izbjegavati poziciju koju ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, a to je da je ona vrhovno telo. A to što vi imate još uvek matematičku većinu, veliko pitanje dokle će da imate. Evo, svaki dan neki poslanik prelazi. Da nam ne liči to na jednu pijacu uopšte. Gde su tu interesi građana Vojvodine? Pa interesi građana Vojvodine su ili da napravimo nešto u onom smislu u kome je predlagano, dakle, jedan politički dogovor u Vojvodini koji će funkcionisati dok ne donesemo, dakle, možemo da donesemo i taj novi predlog koji je neka pozicija za raspravu o promeni Ustava, već sada. Možemo da donesemo zakon o finansiranju, zakon o imovini, zakon o prenetim nadležnostima, možemo da implementiramo izmene koje usvojila Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine. Malo li je? Za godinu i po dana su redovni izbori. Dobro, te stranke su svakako demonstrirale tu neku svoju većinu u pokrajinskom parlamentu. Da li je ta većina stabilna? I danas iz ove pozicije, sad kad gledam? Ne. Ne očekujete prevremene izbore, očekujete neku prekompoziciju? Pa ne znam, da li ćemo ići na prevremene izbore ili ćemo ići na prekompoziciju, o tome ostaje da pričamo. U svakom slučaju, ono što ja sam mogu da kažem politički, dakle, Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije i naši koalicijni partneri, a ima ih dosta, će ići ka tome da to bude prirodno rešenje, nikakva prinuda. Naravno, postoje stvari koje treba preispitati i u razvojnoj banci i u fondu i sve ono što se govori, kao što su preispitivali ovde gde ja radim. Nikakav problem nije. Neka svako pokaže da li radi u skladu sa zakonom, ali dosta ljudi razgovara sa nama i ne sviđa im se politički ova pozicija zato što ovo istovremeno, umesto da podigne kredibilitet pitanja rešavanja statusa Vojvodine, istovremeno jača one političke snage u Srbiji koji bi da umanje značaj autonomije Vojvodine. A mi bi da imamo meru stvari. Predstavljene su donekle i ove nove mere štednje, odnosno za privredni oporavak, koje idu u prilog priči privrednog oporavka, i te mere velikim delom tiču se upravo vas kao direktora Srbijagasa. Pa Vlada Republike Srbije nije krila da će ovo što se dešava da boli. Znači, svakih 100 ili 1000 dinara koje smanjite na prosječnu platu od 350-400 evra u Srbiji, sve je skupo. Skupi i gas, skupi i hleb, i skupi i paradajz. Znači, šta je naš problem? Što smo društvo koje više troši nego što pravi. Nažalost, mi redovno raspravljamo uglavnom o rashodnoj strani budžeta. Jer kako ćemo potrošiti ono što imamo, pa još usput možemo se zadužimo, umjesto da razmišljamo kako ćemo da razvijemo privredu i da više proizvodimo, jer je to jedini način da mi u stvari živimo bolje i kvalitetnije. Da li ćemo razviti privredu? To je principijelna mera. Dakle, samo štednjom, kresnjem plate i penzije. Nije nepoznato da sam ja protivnik onoga što zagovara MMF. Ali postoje dva legitimna pravca. Dakle, vi ćete ovo što je sada vlada izabrala, ja ću naravno to kao državni činovnik sprovoditi do kraja i podržati. Znači, najgore bi bilo da se stane na pola.
Koliko će tu umanjenja subvencija, na primjer, da pogodi vaše preduzeće, odnosno preduzeće na čim ste vi čelili? Ljudi, mi nismo imali subvencije. Mi smo imali kreditne linije koje su u stvari bili skriveni fiskalni deficit Vlade Republike Srbije. Na taj način smo veštački održavali radna mesta u velikim sistemima i ovim preduzećima u restrukturiranju, jer smo davali gas koju niko nije plaćao. Sad kad smo kod toga neplaćanja, vi ste rekli od 1. januara to neplaćanje se više neće doverisati. Tako je, od 1. januara ja ću da se ponašam ko Putin. Hoćete li ko ne plaća gas, ja zavrćem ventil. Ko su najveći dužnici? Preduzeću u restrukturiranju. A recimo ako se desi da nekom javnom preduzeću koji je veliki dužnik Srbijagasa sedi, neki visoki istaknuti funkcioner Srpske napredne stranke, hoćete isključiti to preduzeće? Da. Pa to je politika njihove stranke, kao i moje. Šta će biti sa toplanama? Morat ćemo da nađemo zajedničko rešenje sa toplanama. Znači, ja sam predložio izmene u smislu da se izmeni jedan deo zakona o lokalnoj samoupravi. Dakle, nije održivo da vi imate investiciju u fasade i u kockice po gradu, a ne plaćate energente, ne plaćate struju i gas, a s druge strane onda kažete kako su Srbijagas i, ne znam, EPS gubitaši i ogromni problem i velike rupe u deficitu. Dakle, 2-3 godine ćemo morati da se malo odreknemo nekakvih kockica i sitnih lokalnih profita, lokalnih funkcionera. Morat ćemo da plaćamo gas, struju, obaveze, poreze i sve ostalo što ide. S druge strane, kod preduzeća u restrukturiranju morat ćemo da kažemo ovo može da ima strateške partnere ili može da bude finansirano od strane Vlade Republike Srbije, ima ekonomskog smisla, bit će zdravo, to finansiramo, ovo nema, moramo tim ljudima da kažemo ljudi nema. Evo, ja ću vam dati primjer. U ovom momentu Petrohemija duguje 250 miliona evra Srbijagasu. U 3 godine priča nastao dug. 250 miliona evra Srbijagasu. 250 miliona evra nisu. I skoro 300 miliona državi, da duše nešto malo duže vremensko periodu. 800 miliona evra. Pa za 800 miliona evra smo mogli napraviti Katar tamo, novi, a da smo svih 2200 radnika poslali kući, recimo, i to sa punom platom, ne sa minimalcom. A sve ostale pare da smo upotrebili za investicije, sad bi te radnike u 2 godine vratili u preduzeće koje bi sigurno našlo strateškog partnera ili bi samo bilo profitabilno na tržištu. Slično je sa Zotorom, slično je sa Agroživom. Jesu to najveći dužnici zapravo Srbijagas? Pa Zotora, Petrohemija, Metalonsko-sirćetni kombinat, sad ne plaća trenutno ni Željezara, ne plaća ni Petrohemija, mislim, to jesu najveći problemi Srbijagasa. Ali da se ne lažemo, u 5 saziva Skupštine, uključujući i aktualnu vladu, su donošeni zakoni kojima se Srbijagasu dozvoljavalo zaduživanje. A nije dozvoljavala realna cena i nije se dozvoljavalo realno ponašanje po zakonu. Kad ne platiš, ja te opomenem i nakon 15 dana ti isključim gas. Mi osim energetike i poljoprivrede i nečega što mogu biti javni radovi ili finansirani od strane Svetske banke, mislim na infrastrukturne radove, u ovom momentu ne možemo da računamo mnogo, ali imamo neki južni tok, imamo neki koridor 10, koridor 11, imamo koridor 7 Dunav, gde postoje projekti za luke. Kad smo kod južnog toka, snimili smo da su zavarene 2 cevi, kad će 3? A ne, to je bilo simbolično otvaranje, ali ja mislim da ćemo u narednih 10 dana dobiti građevinsku dozvolu. Mi smo vrlo jasno rekli i Evropskoj komisiji, a i oni su, čini mi se, odgovorili preko svojih portparola, da neće praviti nikakav problem da se gradi Južni tok u Srbiji. Dakle, Južni tok ima 2 komponente. Jedno je Južni tok kao građevinski objekat. I mi ćemo to da izgradimo, cevi i kompresorske stanice. Sad, 3. energijski paket. Po svim pravilima Južni tok bi potpadao pod pravila izuzeća. Ali sad to je jedna velika utakmica zbog velike energetske zavisnosti Evropske unije od ruskog gasa, a Amerikanci pokušavaju nešto da urade sa Shell gasom, ali na srednji ili na duži rok sumnjam da to može da utiče na konjunkturu tržišta. Dakle, da urade šta? Dakle, da podele tu vrstu političke i ekonomske moći koju taj gasovod nosi sa sobom, kao što nosi i Severni tok. Prema tome, dogovora će biti i Južnog toka će biti. Mi u Srbiji ne kasnimo, idemo po grafiku, finansiranje je obezbeđeno, srpske firme će obaviti 40% posla kao što smo dogovorili, oko toga su, da kažem, u toku pregovori, bit će sve kako smo se dogovorili. Uostalo mogu da vam najavim da su se gospode iz Evropske komisije i energetske zajednice složili i oko restrukturiranja Srbijagasa. Dakle, to je taj model pravnog razdvajanja koji smo mi predlagali. Srbijagas će biti holding, unutra će biti podeljeno po energetskim delatnostima. Finansijsko restrukturiranje je počelo, država preuzima određeni deo obaveza. Naša obaveza za iduću godinu jeste da
naplatimo 100% isporučenog gasa. Po kojoj ceni samo? Po realnoj ceni. Što znači ekonomska cena gasa? Ekonomska cena gasa znači da će se svi realni troškovi koje priznaje Agencija za energetiku, dakle ne utvrđuje to Srbijagas ni Vlada Republike Srbije, nego realno prikazani troškovi, biti uračunati. Biće nešto povećana cena transporta, ali je ona nerealna, biće nešto povećana mrežarina, biće naplaćen deo starih dugova i biće nešto dobiti ako 100% naplatite Srbijagasa. Naš zadatak je da naplatimo 100% i iduće godine 60 miliona evra mora da uđe od strane Srbijagasa u budžet da bismo umanjili ukupni efekat, jer za Srbijagas država iduće godine treba da otplati negde preko 200 miliona evra kredita. To nam je domaći zadatak i mi ćemo to raditi. Uslovi za to... Domaći zadatak je da obezbedite dovoljno količine gasa. To smo uradili bez obzira na kontroverze. Pa znate šta, svako treba se baviti svojim poslom. Jeste, mi u ovom momentu imamo problem sa količinom mazuta, jer ne radi postrojenje NIS-a, ovde ne radi rafinerija, ali može da se pokrene. U slučaju da ta kriza traje 4 ili 5 meseci, mi bi morali da uvezemo deo mazuta. NIS ima nove tehnologije, pa proizvode mnogo manje mazuta. Mnogo je komplikovano raditi sa tim mazutom. Struje se može uvesti u dovoljnim količinama, treba obezbediti novac za to. Koliko možemo uglja da dopravimo s obzirom da kopovi ne rade i kad će početi da rade, to se trenutno razmatra. Postoji grupa za sigurnost snabdevanja, dakle to je posao ne jednog ministarstva nego Vlade Republike Srbije, kombinuje više ministarstava. Što se gasa tiče, mi smo prvi u regionu napunili Banatski dvor, sad su svi zaboravili zasluge Srbijagasa, ali tako mi smo pogodni za napadanje i trenutno razmatramo da najmanje 200 miliona metara kubnih uskladištimo u Mađarskoj, imamo nekoliko opcija, pomoći će nam i Vlada Republike Srbije oko garancija, nije to novo zaduženje, to je roba koja će se prodati. Dakle, u kom smislu? Zato što za razliku od 2009. godine kad smo imali zalihe mazuta, ne možete isključiti Fiat, on je 12% društvenog proizvoda, a većina tehnologije Fijata u dobrom delu stvari koristi gas. Ne možete isključiti visoku peć iz prostog razloga što su u toku ozbiljni pregovori sa strateškim partnerom. Ne možete isključiti petrohemiju zato što to su prosto procesi koji zahtevaju mesece kao i u željezari i na pragu ste dogovora sa strateškim partnerom. A za Otara je nešto bolja situacija, možemo da je isključimo bez nekih posebnih posljedica, a također smo na pragu izbora strateškog partnera. Prema tome, ono što smo se dogovorili, da veliki, ti koji su jeli Srbijagas i njegovu supstancu, odnosno najveći potrošači koji nisu plaćali gas, bi trebali do 31. decembra ove godine da dobiju strateškog partnera. Ako ne, onda država mora u njihovo ime da plaća gas koji će Srbijagas isporučivati, odnosno da budžetira te troškovi. Kritike bivše ministarke energetike, danas ministarke za saobraćaj i građevinu, ne jenjavaju. Dakle, nekako se stiče utisak da najviše kritike idu na račun članova, odnosno visoke funkcionera Socijalističke partije Srbije. Tradicionalni su odnosi između gospođe Zorane Mihajlović, bez obzira da li ministar energetike ili ministar građevinarstva. Znači, mi sad gde tražimo dozvolu za Južni tok? Po ministarstvu građevine. Dakle, što se tiče profesionalnog dela saradnje, to je u redu. Uostalom, ja sam i pokušao sa jednom pošalicom, mi da se zovemo izazov, ili challenge, rekao sam, ukoliko nam ne naprave most ovdje, to je i Republika i pokrajina i grad su odgovorni naravno za to, evo i imali smo i naše ministre, dakle saobraćaja, da ću ja da skačem kao izazov sa Žeželjevog mosta, ali mislim ne na Novom Sadu, nego u Evropskom koridoru, a to su kod nas najprepoznatljivije reči, treba prosto Žeželjev most u Novom Sadu. I stvarno, ako neko u skorom odgovoru, u skoro vreme ne da odgovor, šta se dešava sa tim projektom koji tamo stoji onog vođe trune, ja ću ići stvarno da skačem. I neka to bude challenge, pa da vidimo da li ćemo da izgradimo taj Žeželjev most koji nam svima treba. Znači, to je challenge ministarki aktuelno. Ona ne treba skače u Dunav, to nije potrebno, samo da dođemo da dogovorimo kako završimo Žeželjev most. Ako me pitate kakvi su odnosi između SNS-a i SPS-a, to je suštinski naše pitanje. Pa ja moram da vam kažem da jedna lasta ne čini proleće, ni u SNS-u, ni u SPS-u. Ali ta jedna lasta je potpredsjednik te stranke. Da li mislite da ona može da pravi samostalno da li ona može da napravi poneki izlet i da bude kritikovana u svojoj stranci zbog toga, da, ali da vam kažem nešto, globalno odnosi između SNS-a i SPS-a su dobre. SP, znači nikad nije bilo, ja sam to i ranije izvedio, uvek veliki brat savija šiju onom mlađem bratu, na neki način mi smo ipak konkurencija. Ko je preživao ovaj tsunami dolaska SNS-a na vlast? Pa preživao ga u smislu rezultata samo SPS, svi ostali su razbijeni. Mi smo na nekom delu priče saveznici, možda ćemo sutra biti
konkurenti. Dakle, ti odnosi zapravo smatrate da ne podgrevaju tu priču da postoji mogućnost da vas neko zameni? Verujte mi da je saradnja i ovde na nivou Vojvodine i na nivou Republike, dakle, potpuno normalna. Da li tu sad ima, da kažem, nekog PR marketinga ličnog ili da li tu ima nekog peckanja i da li tu ima nekih probnih balona? Verovatno ima. Ali to nema dimenziju nikakvog sukoba između Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke ili obrnuto. Naprotiv, ja sam na početku ovog intervjua rekao da recimo u Vojvodini potpuno pratimo jedni druge i dogovaramo se, znači, oko toga isto tako i u Republici. Mi smo dali potpunu podršku. Pa ste nije lako jednoj Socijalističkoj partiji Srbije da se složi u suštini s onim što nam sada nameće MMF ili, ne znam, Svetska banka kao nova pravila igre, jer to nije priroda politike koju vodi naša partija. Ponovo u žiži interesovanja je ova parada ponosna, takozvani Pride. Kako je vaš stav tim povodom i o ljudskim pravima, posebno LGBT populacije? Hoćete li biti na toj paradi? Ja neću. Što se mene tiče. Mislim da je to greška. Da li je ugrošeno njihovo pravo na rad? Nije. Ja imam nekoliko ljudi za koje znam da imaju drugačija seksualno opredeljenje i predstavljaju seksualnu manjinu. Da je nikakav problem da komuniciram sa njima. Poznam i neke žene koje su orijentisane na isti pol. Pa šta? Većini ljudi oni ne smetaju. A oni sami kad žele, neki kažu da žele da promovišu, a drugi ih optužuju da žele da nametnu neko svoje razmišljanje, šta podstičemo? Podstičemo onu drugu, ekstremističku stranu koju još više osuđujemo. Zapravo u Srbiji nije zrelo vreme za sve to. Ja lično imam što ima da učestvujem, bo ja nisam pristalica toga. Znači, to je moje opredeljenje. Niti želim da neko utiče na mene na bilo koji način da se ja opredeljem u tom smislu. Ta lažna podrška da biste dobili ocenu Evropske komisije, a ne mislite tako, ne znači ništa. To je suština. Prema tome, ne znam, verovatno će neko morati da šeta ako te parade bude. U krajnjoj liniji neki je bude. Neće nikom od toga ništa biti. Neko će morati da šeta od političara, ali ja sigurno neću. Hvala vam, Fone Razgovor. Hvala vam.